Abashohi bihanangirizibwa babiri nibavugana bakuru mu kitongole cyo kurwana enshoha hamba hamayanja echa Fish Protection Unit hamwe n'abebembezi aha mwaro gwa Kayinja oguru kushangwa hanyanja ya Lake George mu district ya Kitagwenda amatonka ganashatu agatahikire obutimba bibiri kuma butahikire ebishoha 32 hamwe n'ebindi nibyo byokibwe umuhoro yo kumara enshoha obwato buke ekyo kubanza tarukushashora license ekindi nashohera obwiro bwingi omukiba kweta breeding areas ingashi emyanya eyatebekanisizo kugira ngo ebinyanja niyo kuzara nekindi abantu abarukushoheza mu bwato buke butarukukanisa mutindo nibaba bari habonkenke ngweno umuyaga kuruguru kwija gwatera obwato buke tuburu kubasa kugumisiriza umuyaga. Steven Katwesije coordinator w'abashoyi hamwe n'abasorokare bo kurwana enshoha hambi ahamayanja nagira ngo abashoyi bahikire kwatajya umurumo gwabo ubwo barukuratira amateka mbe nimbahiga imwe abakoze kukira munonga bakoze mu mizi abakoze amatago mahango kuranga tumwikiriza abantu abo bubato buce kusisa akwe binyanza ebyakwata cyo kubandana kwate binyanza bitahikire so kuba mbihebo mu gisharuka kora ukamatplayinga bikeyondero bwinji kabukwata n'ubutimba bwito bwikire yewe bot owner ebyo mbaliera akora umunyanga bitamvunana na munonga namuho butimba bwikire buri kimwe kikire konka yayeshanga ryo mu breeding nyowe sente zanje zireke nazo kusubwa umbali yakore ki avunanwe breeding oyiraho bakushanga ari nyamutumire. Kapiteni Julia Sankunda urukore bw'ukoto byo kurwana senje bambi ahanyanja ya Edward ya George hamwe n'akazinga cyano we nashaba bashoho kuratira shahezatirwaho kushoheramo kuruntu tukora twenda turi uniform kugira ngo abamukungu kahendero nyakera abakashaka zazitakabisha hamwenda nerashika 5 na mwenda kino kwatari ingi zaba shamwenda net twenda tutahi omubinde byokibwe harimo amato 23 obutimba 200 hamwe n'ebindi ebyokibwa hamwaro gwa kazinga cyano mu district ya Rubirizi Gashakwa Gilbert Muhanguzi.